46,3. Så har vi fået Maiken Pedersen og Elkærs Tassa på banen. Start nummer 11, Anne Arn Loving og Victoria Bridesholm. Så klar. You have been the one for me. I am a dreamer. When I wake, you can't break my. Jeg har lige en meddelelse. Mia Andersen bedes venligst henvende sig over på sekretariatet. Og Pia Fisbæk, når hun er færdig med at ride, så må hun også meget gerne henvende sig over på sekretariatet. Watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Yes. Rent ud over. Maiken, du er desværre udgået på grund af fejl i banen. Maiken, hun sluttede første fase med 0 fejl i tiden 39,3.